Salam i pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas sam pravila paprike u senfu. Prvi put sam ovo pravila i moram reći da mi se stvarno svidjelo, zato želim s vama podijeliti ovaj recept. Super ide uz bilo koje prženo meso ili najbolje ide uz roštilj ili onako uz neke hladne plate, odnosno mezu. To ćete sami da ocenite za što vam najbolje odgovara i paše. Pa da prijeđemo na pripremu da vidimo kako se to radi. Ja sam uzela 1 litar vode. Ako imate više paprika stavit ćete više vode naravno, ali eto za nekih 10 paprika ja sam uzela litar vode i dovoljno mi da tu sve može stati da se obari. I na litar vode sam stavila 3 kašike šećera, 2 kašike soli, zatim stavljam 1 malu šoljicu sirćeta. Vi možete naravno i manje ako ne volite da je puno kiselo. Ovo mi je bilo onako, mogu reći, tik kiselije. Možda sam i mogla i manje sirćeta staviti. Zato i vama preporučujem, ako koristite sirće jače, kod mene je 25%, komotno sam mogla malo manje staviti. Ali to je ono što se pred kamerom ne može korigovati. Stavila sam i to je to. Ali nije pokvareno, nije loše, ali eto, možda malo da je blaže, da nije puno kiselo, jer je i senf kisel. I stavila sam znači to da kuha, za to vrijeme dok voda provri, ja ću da spremim paprike. Ja sam ih isjekla na onako tanke trakice, a vi možete naravno i krupnije, možete i da onako na režnjiće neke isječete ovako po dužini, kako god da volite. Ako volite krupnije paprike da su, onda možete, uglavnom po svojoj želji radite. Ja sam ovako kako se meni sviđa. Tako isječem sve paprike i sad uzmem bijeli luk, a vi ako ne volite bijeli luk možete nikako da ga ne stavite. Ali meni nekako bijeli luk sa crvenim paprikama najbolje paše i stavila sam negdje oko 8 čehni, a vi možete i više, možete i manje, ali eto nekako mi je ovo dovoljno tamo. Sve to isječem na trakice. Voda nam je provrela i sad istresam paprike u ovako ključatu vodu. Sad će voda onako malo da se zahladi od ovih hladnih paprika i uglavnom kad ponovo provri, od tada neke 3-4 minute je dovoljno da se malo obare, onako da nisu prekuhane, već samo malo onako omekšane. I ovako malo opipajte koliko je taman, da se ni slučajno ne prekuhaju. Sad su dovoljne, znači 2-3 minuta je dovoljno da se kuhaju. Skinite sa vatre, ocijete i ostavite u stranu nek se hladi, a za to vrijeme spremajte ovaj senf. Ja sam uzela čitavu ovu jednu čašu od 250 ml. A vi ako volite više, probat ćete vi to sami, ćete vidjeti kad budete spremali koliko je dovoljno, da li volite više ili manje. Ovo je meni nekako taman. I od toga u tu čašu, pola čaše znači ulja, dodam, sve fino izmiješam, nek se lijepo sjedini. Znači čaša senfa i te iste pola čaše ulja. Sve to fino znači promiješamo i sada sastavimo sa paprikama. Sve lijepo izmiješamo, nek se fino sjedini. Zapakujemo to ili u neku plastiku sa dihtovanim poklopcem ili pod prozirnu foliju, u neku zdjelu, kako god. Bitno da onako da se fino izoluje, da ne poprima u frižideru mirise druge hrane, a isto tako da ne širi po frižideru neugodan miris bijelog luka i sirćeta. Uglavnom to bi bilo to, ništa nije teško napraviti. Ovako sad i kad se ohladi možete da pakujete u tegle i da ostavite za zimu. Stvarno nešto mnogo ukusno i fino, morate probati. I eto, ja se nadam da vam se video svidi. Ako jeste, ostavite mi jedan like ili komentar. Zapratite me na mom kanalu ako već do sada niste, pa se vidimo u nekom narednom videu. Do tada mi ostanite dobro i zdravo. Ćao!